Mandal Congress Committee atumpen Joint Extended Amay Kangni. MP kilik kate bokbom ajo Karbi Anglong along kedo pregjam ratchari atumpenta kachisik pon bom ason thek pon long. Lason si Karbi Anglong Congress atumpenta laso MP kilik along ongdung avot pen kachepe haidun thek jephan kachethan kachimum amay pedo pon bom lo. Lason thak thaksi wo signify cap arni Phuluni Mandal Congress Committee atumpenta methang asai hemalong mai ingni pon lo. Laso along mai aluhi pen man Khoya terang sonjit teron dorsing sinar lapen Phuluni constituency along Congress ahempu bang phi atum chetong dunsi laso amay along non kachari bom BJP government atum Karbi Anglong arada tumapan kachong thui kachinek alam aputhak chetan ponsi Karbi Anglong along Congress kapang tang thuji phansi laso amay along chetan chimumpon Phuluni along ke non Congress atumsi ning isivet sidolo lake sonjiteron mate dorsing sinar Congress pu avilo Congress pulote isivet lo BJP atum hormu hortar ador keso penajok kiduk det atum arat sungnang lo lasi Karbi Anglong arat chelang petpen BJP aphan parem nang popusi Phuluni Congress songjapo dorsing sinar pherangke athing nu ningjepon Phuluni pen bidor sing terang Karbi la pen 2021 na banke 18 nong Hauraghat MLA Congress officially candidate lo lasi nilitum chingwai sing sai sinon pini pen ke ni tum dak Sonjip Teron dor sing na dhom kaprek la son nilitum chethak thelo pini pen ni tum la Congress ni tum eklaivet ni tum ke dopo lasi laso ke doji banke non ke dobom Congress sarkar BJP sarkar ke claim ke chok che rat aphan ke pasung asai ke deng hormu hortara dor ke bar pen cheglok ke do ke tha kisung thang ki joy ke ave lasi ni tum Congress tum e private do sini tum che pahai pu sini tum pini pen dak Phuluni Mandal Congress office ni tum pini side eng bonlo lasi na tum press media anu tini tameni lina tum han chuni riji ke la helo ni tum ke Congress a party tum ni tum duk big non tangka poisa ave la zina la tum ka do bhanta ni tum koson ma ke cherap nei la sonang cherap thek thek det ta hai ni tum sung pik la si rat aphan ki sung ke boy thek long pen ke jin su pen si ni tum Congress ansu si chepang tang pu si pini ni li tum la dak Phuluni MCC মানে Phuluni Mandal Congress Committee ahin ben joint extended dopon lo la sinili tum pini kaddo kawe dak loing koira nerkep a polling session do boot committee do nili tum pini chetong lap sini tum pini la so meeting bang padolo la sinali tum tame press media ban choro lo pini la dak nali tum nili nang phapa pin pen tame nali tum dak nai tum chitong thek bhot nai tum mara choro lo la sinili hin pen ke nali tum phan lan pachini pen thek cholo Chukudam tang a election ke la hello nilitum che bhong he setame angsong hai kamana tumbang kangwai nang chok che joy ni si nilitum prunjam mason si do koklo la si ahok rata tum non sung piglo ni tum group piji masom do koklo chukudam tang etame ni tum Congress amunit si bangathom do kok nili officially Congress candidate nili lo dorsing singnalo lapen geladak thong teron independent nang thur tamela ni tum Congress amuni si dunlo thik sondak thaksi Aam Aadmi Party Dosoro das lai tame alang fegar jan pena thurlo halai tame Congress abut si damlo lasi nili tumbang Congress abut che thak jam son si dokoglo lasi laso ke che thak jam joine ke lalo men bang hai kamana tum ticket nang pi ni tum bhan ka do ka we phan narju pe me mat me ni phan nang pilo ka masi ni da men ke munit che pangrum tok thek the masi chui phong bang ni tum Congress tum bang position me det lo lasi non de prang ke nili tum non e klaivet lo chingrum pet lo lasi non nili prang bang ke Sonjip Teron etame group piji ma belo dorsing singnata group piji ma belo kapre avelo ni tum no e klaivet isivet pini bani tum ke cheng lo Congress pang tangi Congress se phaya phan ke lasi lan cholo tini tulam havelo Aduya hoy to work kasimar along Meghalaya achumanga tumka khamkhe ajoini non puta claim pon pedet Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo koma Anglong pen khatkasila an kedam kiwang kacheleng atowar Meghalaya chumanga tumpen kakamkhe ajoini non puta towar kasimar ington kok Assam Meghalaya adui ahoy block 1 pen block 2 alamthe aputhak BJP sarkar ACM atum give and take policy aputhak Meghalaya achumanga tum Jurikendeng police station ke parlo koma Anglong pen khatkasila an SOPD scheme amen pen kedam kiwang kacheleng atowar kaselam along Meghalaya achumang atum khamkhedun pen paselam long ledet
Bangso ajok ni jang Karbi Anglong hamren DC pusitame lamthe isi ningjeje. Kopi apotloni lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong hang pusitame labangso atowar Meghalaya atumang atum kangkir check Chiklo Johnny Soselo sita lamthe isita ningje hai he kopi apotlo mate give and take policy alamdon chekroidun detloma pusi ke ongdung arada tumpen ningje pondrinti bangso kuma anglong pen khatkhasila atowar kilometer cap atowar kedam tang April achiklo pen non June achiklo an pusitame kaselam chi aphan thangnat alamthe klangkle lang pusi pherangke atuma thengno lamthe chipaklang pon Kiruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel মেঘালয়ৰ যি প্ৰশাসন সিহঁতে আহি বাধা আৰোপ কৰি দিছে গতিকে কথাটোতো কি সেইটো কথাটো আপোনাৰ আমি দেখাও দেখিছোঁ আমি অকল আনৰ কথা শুনা সেইটো নহয় আমি নিজ কৰি আমি দেখি পাইছোঁ যি এই ৰাস্তা যি আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা অসম চৰকাৰে যি ৰাস্তা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে সেই ৰাস্তা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোঁতে যে 11 এপ্ৰিল দিনা মেঘালয় যি ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ যি আপোনাৰ জোৱাই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকেইটা আহি আমাৰ যি ৰাস্তা বনোৱাবিলাকক বাধা কৰিছিলে আহিখিনি যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো এতিয়াও বন্ধ কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰ এতিয়া যি গিভ এণ্ড টেক এই পলিচি এতিয়া চলি আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া কৰিব নালাগে যেতিয়া এই কথা সমাধান কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব এই ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ কুমা আংলং টু উমটাং ৰিভাৰ কাঠখাছালা কিমান কিলোমিটাৰ হয় আপোনাৰ কুমা আংলং টু উমটাংলৈকে আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ হ'ব 10 কিলোমিটাৰ আছিলে এই 10 কিলোমিটাৰ বন্ধ কৰি দিছে ৰাস্তা বনোৱাটো আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ দিছিলে কিন্তু ইয়াত এটালৈকে নোপোৱা আগতে আপোনাৰ আমাৰ এৰিয়া যি আমাৰ গাঁৱৰ এৰিয়া বোলে খাচী আৰু আমাৰ কাৰ্বি এই এৰিয়া গাঁৱৰ এৰিয়াটো ভিলেজ এৰিয়া যিটো আছিলে সেইটো আমাৰ বৰ্ডাৰ বোলে নহয় ভিলেজ এৰিয়া হয় এই এৰিয়ালৈকে গৈ পাওঁতে সিহঁতে আহিখিনি বাধা কৰিলে মানে ইয়াৰ পৰা এনেই মেঘালয় বৰ্ডাৰলৈ কিমান দূৰ বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অমখেৰমিৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হ'ব অমখেৰমিৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰটো নহয় আপোনাৰ 8 কিলোমিটাৰ হ'ব কুমা আংলংটো হ'লে আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে এই মাটিডোখৰ মেঘালয় নিজৰ কবলত ৰাখিবৰ কাৰণে সিহঁতে এটা প্ৰয়াস কৰিছে চেষ্টা কৰিছে যেন লাগে হয় বহুতবাৰ সিহঁতে চেষ্টা কৰিছে আগ্ৰাখনটো অকল আজিৰ পৰা সেইটো নহয় বহুত বছৰৰ পৰা আপোনাৰ হৈছিলে মোৰ ইমান মনত নাই গতিকে আগতে যি BOP আছিলে এই BOP বহা সময়তো এনেকুৱা কেছ আহিছিলে আগতে আপোনাৰ খাটকাছালাতে বহাবলৈ জেগাত চাই আহিছোঁ যেতিয়া JCB লৈ এই কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ৰাতি ভিতৰত আমি আমাৰ যি আউটপোষ্ট বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট তাত বহাইছিলোঁ সেই সময়ও কাছিয়াবিলাক আহি খেদাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আকৌ এইবাৰো ৰাস্তা বনোৱাতে আকৌ এইবাৰো বাধা কৰিলে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা অসম চৰকাৰক আমাৰ অসম আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ যায় গতিকে সিহঁতে একচেপ্ট নকৰে সিহঁতে গ্ৰহণ নকৰে গতিকে যি মেঘালয় চৰকাৰে যি আঁচনিবোৰ আহে এইবোৰ সিহঁতে একচেপ্ট কৰে যেতিয়া আমি এইবোৰ দেখি আমি প্ৰশাসন বা আমি থানা ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ ইনফৰমেশ্যন দিলেও
প্ৰশাসন বিলাক বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ যি বা অসম চৰকাৰবিলাক একো আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই আকৌ একো সিহঁতে কৰিবলৈ অহা নাই অকল সেইটো সমস্যা নহয় সিহঁতে বহুত ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত কৰিছে হস্পিটেল বনাইছে আৰু আপোনাৰ হাইস্কুল বনাইছে মেঘালয় চৰকাৰে বনাইছে হয় হয় আপোনাৰ ক'ত বনাইছে হাইস্কুলটো স্কুলটো পিছিল অঁ আৰু আপোনাৰ যি জল জীৱন মিছন এই আঁচনি এইটো এই যোৱা বছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সিহঁতে খাটকাচেলাত বহাইছে ডাঙৰ টেংকি বহাইছে মেঘালয় চৰকাৰে আহি বনাইছে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা অসম চৰকাৰে একো এইবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি বাৰে আমি জনাইছিলোঁ আমি এপ্লিকেশ্যনো দিছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা একো আমি কোনো তেনেকুৱা পদক্ষেপ মানে ষ্টেপ লোৱা নাই এইবোৰ ষ্টেপ লোৱা নাই Puluni Higher Secondary School along HS Asatlang Ingdeng Krehini Chepa Undun Charlie Osomar Atumapan Karcho Ajay Mekepeman Pon Non apora hut ke thekere aphainang bat bom ason si theklong lapen paprang bom ason si thekpon long ason tina natsitami paprang bom lo Lason si wo signify kep arni Puluni Higher Secondary School along pen ta kecheng si HS Asadlang kipidun aphai dolo lapen laso angbong 97 Charlie Osomar Atumapan ang thekiklang pon along 61 Charlie Osomar Atum Chepa Undun lo Laso angbong arts lapen Commerce Charlie Osomar Atum Mesen ang thek chelong ponlo lapen HSLC alongta 9 Osomar Mesen ang thek chepelong dunlo Lapen non akay hut Charlie le awete voreng awar sai sitami kelong sungpik lapen lo Charlie toydun chotta chokche api apo atum sitami kachilang akenang sotputa lakha krenar kep raghat MLA dorsing ronghang pen pachini pon Lapen pini labangso ajay mek along aluhi aman pen lakha krenar kep haroghat MLA dorsing ronghang Puluni Higher Secondary School along Principal Muktinat Saikia VDC Chairman Dhuni Ronghang lapen thanbang atum chetong dun Puluni Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Higher Secondary Inpu Ponlo Peneng si Metric Higher Secondary Picheng bang proxy kepra isi bang so arts na student la pente bang sirkep ke commerce na student commerce na bang sirkep ang bong pen bang proxy pass unlo la pen bang proxy kepra isi ang bong pen bang proxy kepra free ke arts long charli also mara tum pass unlo asi katu kabe pangrumpet pen first division bang hini do la pen second division bang 3 sido first division ke long bang ke alang li ke kadu ke subject long ta letter long pon nasi ke chengsi pen an result ke mi bang ke non prang bang dia phan mesen po dan la bang so bang ke sa lo charli so mar sa bisa bra dum ke chelang dum la pen te dak lo than bang khan bang pi tum ta cepat du ke joine si la bang so result ke tum long pon unlo la son nong si litum lo ko charli anat nong si litum la misen pen la son ke pas nong si aphai nang du kon bom lo ku dang ke lo ko charli la bang so puri be ke bang ken ni bom po la si hem somar bang hem somar lo ka charli ani hang hem somar man ta lo ko charli la ka che hung do po itum akhei apana bangta no ajir kiding ami ke itum lo charli anat che than do on peneng ni rong olam Karbi Anglong is Karbi Anglong labang so result ke langdam pulodang te Kamrup Metro labang so result anda so sedet si beneng metric result ke long pon si labang so ke khang wer dia phan labang so ke un wer dia phan bang ke itum katu ko itum da sipaduk nang ko kusi nili MLA hoi pen katu ko rat phan na chuning lo la pen bini ani labang so karju pona melo pen nili so mar phan puthot ni klong pen si churu pajir lo la pen tak lo than nang kan si phan ta ni klong pen puthot churu pajir si nang ko Nilip along child merit lapen child labor awareness ajay mekipeman pon
Lakha Inkorapho Nilip MAC Constituency Kaparlo Chukiola English School along Child Merit Mate Paklim So Arta Che En Che Dolong Lepu Amen En Ponsi Karbi Anglong Administration Atumpen Patio Piponsi May Dopon Lapen Chukiola Open State along Sitame on Early Merit Come Child Labor Pu Aputak Nilip So Arlo Ching Tour Asong Lapen Karbi Anglong Women Justice Atum Tiroktok Ajay Mekepeman Pon Labang so may porpai kresi malompen pangcheng ponsi kacharli osomara tumapan lapen arta kawe pen pinan kedo piso ke en PCMA 2006 Act Section 9 10 11 aputak klardak pen than pachini pon May along gatitongdun Karbi Anglong DC Madhubati Bhagabati Sabinrong PP IGSS Chukiola OC Ritupol Sentua Arpana Kindo Labor Officer DKA Elisonti Mung PLV Chairman Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Amaipi Bulet BP School Long Trok along a headmaster Lapen Penang An Kithe Kidingatum Chitong Dunsi Mesen Pen Chithan Chimum Pon Pado Nilipen S Lo A Karbi Anglong News Channel. On the child marriage, as you know, we are taking a pledge that we will make Karbi Anglong along with the rest of Assam child marriage free by in a period of 2 years. So for that, we have been trying to actually first of all to aware the people that child marriage, what are the bad effects and what are the consequences of child marriage. So that is why we have taken up so many programs in the entire Karbi Anglong district. আমি বহুত জায়গাতে এই প্রোগ্রাম লৈ আছো আৰু তাতে ময়ো ঘূৰি আছো যাতে মানুহখিনিক ভালকে বুজাব পাৰো আজি ইয়ালে চৌকি হলালে আহিলো so that is it. How many days you have today you visit here? Yes, there is another meeting. I will be going there also. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.